Kohaman kapara bayid how Jesus Christ Haka gospel minda ngilayos ngo Habau Ïoanis Baptist ulayoi ba ujisu udang wan sya'u Ïoanis Baptist ula ong hakme ukon lang brod jung ublay ubakit noy ki pop jung ka perthei Habau Ïoanis ulayoi ujisu udang wan umasaya udang wan sya'u ula pini ya ukres syaka perthei ula pin itu ya ukres syaka perthei syak kibriu bar bat ula ong hakme une ulong ukun jung ublay hakme une ulong u lang brod jung ublay ubakit noy ki pop ka sang jung ka perthei Komun ko para bayin how Jesus Christ man kasngi ha ka por mas syuangi pediang ya kamet bar kas nam jung Christ ha po ka donor jungi syuangi pediang ya ka communion syuangi pediang ya Jesus ha po jungi ngi duai kana ki jung duai lan ngi yos ngom ya kana ki contain hakmi u ulingdo ura ya kamet jung Jesus bar ulingdo uong hakmi kulang brod jung ublay ubakit noy ki pop jung ka perthei man kasngi haka pormas ngi duai dan ngi yos ngo ya kana kindin Ïoanis Baptist ula pin itu ya ukres syaka perthei Ïoanis Baptist ula pini ya ukres syaka perthei kamun ka jingthmu jang jingim jung Ïoanis Baptist kalalong ban pini ya ukres syaka perthei ka jingthmu jang jingim jong Ïoanis Baptist kalalong ban pini ya ukres syaka perthei syaka beri baro Haka juga rekam kamu ka para ka jingthmu jang jingim jongi ibai pe ibairu kalong ban peni au kris ya kibai ban peni tu ya ukris syakibai kumno ngelaban peni ya ukris syakibai kumno ngedeban pen itu ya ukris syakibai dan baga jingim jongi ibai pe ibai kemun ngibarang ngedeban im kabage jingim kabakhoid ngibarang ngedeban im kum inong bor jong jisu lang baga jingim jongi karukom ngikran karukom ngi im kerukum ngi iad kerukum ngi pet ya kibai baro deban long kumbang ilong kinong bud jongo jisu bad ngi deban pen itu ngi deban peni ya ukris ya kibai habang ipule ka gospel jongo Matthews kalau ngaba arpo hendrio kadkot inniu paulai ngi ios ngo ngi oi u Petrus ulalen ya jisu laisin u Petrus ulalen ya jisu laisin henry wadada u Petrus ulalen ya uji suru wadada u Petrus ula ong e kibri baro ngam itu ya uji su ngam dei unong bud jong uji su wadada ula ong wadada ula len ya uji suru kibri yong kemnom klem pep mameru ubay naki kapau wad hakarukum kan jome u Petrus ula len ula ong ngam itu ya ukris ngam dei unong bud jong uji su ula shat kala lane ula len ya ujis hendra ki brek yong klan pep mameru ubay naki kapau wat na karukom kran jompi peni bab pidei unong bor jong jisu karukom kran jompi peni bab pidei usenran jong jisu pe kumno ki brek kala itu ba u Petrus udai unong bor jong jisu kumno ki brek kala itu ba u Petrus udai ubay na kisanran jong jisu karukum kila ong karukum kran jompi pau ba pide unong bud haka ju karukum komen ko para haba kibru ki yoi ya karukum im jongi karukum kran jongi karukum iyair jongi kireban ong hoir kine kide ki nong bud jong jisu kine kide ki kun kristan kine kide ki kun catholic une catholic dane une unong bud jong jisu kine kide ki kun kristan Kerukum im jongi, kerukum iyair, kerukum keren jongi baro deban penpau yak kibai ba ibaro ilong kinong put jong jisu. But kumbau Ïoanis Baptist ula pini ya ujisu syaka pertei kumbau Ïoanis Baptist ula pin itu ya ukris syaka pertei syaka beri baro gideban pin itu gideban pini ya ukris syakibai. Ban peni ya ukris syakibai ban pen itu ya ukris syakibai gibarang gedeban im kumba Ïoanis Baptist ula im kumna Ïoanis Baptist ula im kabagi jingim kabatamai ula sya jingit bat ula duai ula penkre ya lade nakabenda umesaya nakabenda ga jingban jong mesaya te kumba Ïoanis Baptist ula sahare kinja kumba ula duai kumba ula sya jingit kumba ula penkre ya lade mangi ibai gedeban penkre bat ublay un sekur ku kedo yang ibai ban pini ya ukris syakibai ban pini tu ya ukris syakibai
Komen kepada bayit hau Jesus Christ tongin kili alade. Hato ngilong kibru kiba pen itu ya ukris syakibai. Hato ngilong kibru kiba peni ya ukris syakibai. Langbaga jingim jungi, langbaga jingim jungi ibai pe ibai. Hato ngi peni ya ukris. Hato ngi ai ya ukris. Gibarang gideban ong unai udai umesaya. Unai udai unong penim jong keperti hakme ukun lang prod jong belai ubakit noi ki pop jong keperti. Gibarang gideban pen itu ya ukris kito gi bompan itu ya ukris gideban pening gideban pen itu ya ukris syakibai. Bon sin hak jingim jongi ngis ngo ting ban kran shapang umasaya. Bon sin hak jingim jongi ngis ngo ting ban kran shapang ujisu. Bon sin hak jingim jongi ngis ngo ting ban peni ya ukris ban peni tu ya ukris syakibai. Bali namar ngiting ba leseng ngidu ya ke jingim jongi hak na ke perte. Esa ki brekin pen larain yangi ki brekin kinsa ban ben yangi. Bon sin ngis ngo ting lanai ngis ngo larain. Baru ngis ngola rain ruban ong ngadai unong bud jong Jisu, ngadai Katolik, ngadai Kristen, ngalong unong bud jong Jisu. Mun sin ngis ngola rain, baru ngis ting ban ong. Henry kebau Ïoanis Baptist ulio ke jing slur ban ong, jing slur ban peni au Kris ngi barang ngede ban yo kato ke jing slur ngi barang ngede ban peni au Kris syakibai. Komen kepada bayin hau Jesus Kris. Langba ke gospel minda kasngi uji su udang ong yang ibai pe ibai ublai udang ong yang ibai pe ibai ban peni ya ukris ban pen itu ya ukris syaka pertai syaki bai baro kumba Ïoanis Baptist ulap pen itu ya ukris kumba Ïoanis Baptist ulap peni ya ukris sya ke pertai ngi baro ngi ron kabai kamram gimde ban kled kane ke kamram ngi baro ngi ban kenau barabor ngabang ngi ron kane ke kamram ka bakrau ban pen itu ya ukris syaka pertai syaki beri baro. Bertongin kerpadi au Jisu mendagas ngi ban yarap yang ibai pe ibai bangi barom ngin peni ya ukris ya syakibai lengpa ke jingim jungi kerukum im jungi kerukum kran jungi kerukum yait barom deban penpau ya kebriu bang ngilong kinong bud jong Jisu but deban peni ya ukris syakibai tongin duai nak benda kane kadbangi shiminda ya kane ke mas bakhoi ini ro ya Jisu Christ. Jinom lai jinom, amen.